Романда гайкалары бошап қалған ма? Gelin daha Хамерде келіп өтеді қой үйге. Проблеманы Хамерге жүктеп келіп тасқарға брашкалар үйге. Жан келін болып келгенде башқаша келеді да бұлар аялдар. Ой, жан үйленгеніңіздер есіңіздерде бак, а? Үйленгеніңіз есіңізде бі? Жеңемі жаныңыздағы? Бұлар келін болып келгенде, борың орыйтқа бұлар жан келін болып келгенде. Өліміш болып келешеді, өліміш. Bir жылдан барсаң, ошол үй бүлөнү полный башкарып алган болот. Урук туганына чейин. Яка, кургак отунга тибе, наркыдан алгыла деп кыйкырып аткан болот. Кыз кезинде мындай сүйлөсөң дагы мындай назик болот, билгизбейт. Мындай назик болуп тиесиңер анан тигенден бир какой-то бир клапаның ачылып кетеби, же билбейм, же зымгар чыгып кетеби, анан. Күйөгө тигенче назик сүйлөйт. Çoğunuz tanışıp alıp atınız kim desen dağı atı cipara olsa cipara da ozun çoğun açmaydı. Çoğunuz tanışıp alıp atınız kim desen cipara deydi. Cipara. Bir yıldan gelsen cipara olacak falan o şehirde. Kız gezinde kafe kapıp görüp tamak alıp vereyim mi desen yok men diyet adamım suhar içeyim kefir içeyim deydi. Bir жарым жылдан кейін диетаны итпенен іздеп таппай қалады ғой. Bir жарым жылдан барсаң Мырзалим самсасында отырған болатын сол жерде. 18 та самсаны үйіп алған алдына. Алды тоңып қалған самса. Анаң жаңа тоңып қалды ғой. Албайсыз ба жаңа тоңып қалды. Басқанды қыз кезінде буттарды иіп басасыңар. Қарындаштарым шуны көп иібегілі. Шау иіліп бар ошайынша қалып қалуды әт кейін. Мұны айтқан жаны. Развал кетіп қалған машинада деп алып қалуды әт кейін. Жасап басып жүрген қыз жоққа 3 жылдан барсаң жеген айылда июльдің 25-інде гамаштан ұрып жүрген болат ешкінің алдында жерде. Гамаштан тізесі шығып арқаға айланып кеткен. Ұшырасаң қолыңы тұрмап кетеді ғой, қолың шық кетеді. Бірақ ошенсе дағы Аллах Таала сұлулықты, назиктікті ayal zatına verip kovan ekan de şol ayallarga verip kovan ekan sululukta, naziklikte. Buna bugün dele gelinçegi menen gelgen erkekler qarap görüңүздөр gelinçegiңиздерди. Жеңем бала бака жаныңыздагы? Караңчы жеңем, ба? Кандай жакшысың, а? Карай берсеңиз өзүңүз затыңызды кантип коелок аны. Канча жыл болду үйлөнгөнүңүзгө? 20 жыл. Turulacak aranız gelmeye kalktırdı. Jengem qanday жақсынаqa? Өзіңізді қараңақа, жеңем çalıştır. Tүйшіктің менеттің бардығы аял затында да, şunu байқайсыздар ба? Ертең менен ең бірінші аял кіші тұрып, ең ақырында аял кіші жатады үйді. Болған жұмыштың бардығын атқарып қойып жатады. Еркек жануар үйді 10 айсың ғой, 9 ай жатады 10 ай. Günden günge jalkı olup ketdi ağız. Televizor dağı jakşı pult çıkıp kaldı, Xudaga şükür. Pult çıkkandan beri oğunap kaldı erkege şu. Pult şu yerde dursa, oşanıya malgandan yerinip, onun alıp verip koyçu deydi. Murda erinmeydiler ha? Murda pult yok öyle da. Televizorun üstünde canavar kıçkaç duradı o, kıçkaç. Kıçkaçtı alıp durup ne de koydun? Ne de koydun? Pıtık avını. Pıtık avını. Bura ötközün, pıktı arka bura koyturamın da alper. Kolunda barladın üyünde kıçkaç duratılar. Kolunda jokurakların üyünde bazen karavatın turbası duratılar o kök, uzunday. Bura ötközetilen o şeyde. Ayal kişinin tüyüşüğünü bilmeyiz de. Erkektin 40 yıllık tapkan dövletin, menetin, ayal zatının tün jarımda bir yol oygonup, 1 minut bala emizgene toğra gelbeytken de. 40 yıllık tapkan erkek dövletin. Hani bilbeyyiz de, hani bilbey biri ayalına kıyım bol baka. Men senin ordunda olganda deyiverdim, men senin ordunda olganda deyiverse, benden oz Allah'ın kulağında öyle almaşık oldurak ha.
Oyunun deydi. Almaşıp kaldır o. 5 ay жүрüptür. 5 ayda erkek akırı düşünüptür ayal kişinin kançalık tüyüşüktü, kançalık mehnetli eken düşünüp kaldır da o talağa çıkıp alıp kıyıkıp keçirip koyun, bir yağı bolmaya kaldı. Biz almaştırıp koyun dese. Osman'dan önce akıratmış yuka, keç bolup kaldı, hazır senin 2 aylık boyunda var deyitmiş. Gelingizler, konsertke geleli. Hazırkı ırlarımızda aytып atpayız mı? Mınake, kelin, kelgenski, çaydan koyganski, sahnanın özündagi etikası var da, sahnanın özündagi madaniyatı var. Hazırkı ırçıların giyген formasını görsen, жүрегің жөткөн bir lagerge ketip atkanda yaşayat koy, sahnaga çıkıp bile aytkanda. Müniyeden giygen şort degen üstüne sportska kapşon. Rıspay Abdülkadir'in bir jolaşan durdağını gördünüz mü? Laka izleyeyim seni, asman elde edin de o atkanı görüyoruz baka. Buna ağayımız Kerim Turaf. Hazır Kerimek oşan çık olurdu da Kerimek'en bir öyle atı vursan ara gerek, o cinde olup kaldırdı. Başkaları da ant böyle görürsüdür. Buna geçecek yakında Haligart'ın İsran'a men toyga geldim. Bişkek'ten bir samolyot artist geldik. Men cıldızmın degendim ben o şeyde jüredi. Özlörünce cıldız. Alar men hiç kimde yok. Özlörüm özlörlü cıldız. Murdu menin qoğuz menen de bana. 15'i çıkıp vurdadı zalda oturgan ellerden жалаң mala coşkuna kol çaptı. Bir 20'day bal, 30'day balan dostları menen kızın dostları oşalar kol çaptı. Süretke düşkende oşa kızın padruşkaları. Kızlar hem süretke düşkende sal aynıp ketipsinger. Oğam ne öyle oldu sizlerge? Murda süretke düşüp otkanda mınday biraz kışayıp kalsan apan vursa dile. Gelceyi ve tüstüreyelim diyor deytile. Hazır süretke düşüp otkanda başka çekesin o süretke düşüp. Apa uyda şundan süretiniz var mı şimdi çıkalım? Toy jarım dayındap kalganda Respublikasının elçisi Zeynep Şakayeva degen ejebis çıkıp urdadı. Murat degen akebis akardan ön öperdi şu hoştuğunu ken. Zeynep eje eki ırdadı, zaldın 80% ordularından turup alıp kol çabıştı. Oturganlar kıykırıp kol çabıştı. Minti oturuşkan jokalar kol çabıştı. Rahmat. Rahmat. Rahmat giyin düşünüp kaldыңыздар rahmat. Rahmat kol çapqanыңыздарга. Gül bergende ele oldu bir yağı rahmat.